Jojo ne mubango Joanchera, mbeta kwa Maureen Kinyakirimi, naru atore Meru Women Prison, aratoka na Anatalia, atwere rugono rwawe, ariwe ngwa rugono ruru, agatwera neki gitumi, kiatumire endi anchobi, kana awatwa na anchobi, kenda atweka mubungwa. Ingo kugwato geni, okairi. Natalia kathenjera agwati na itiare anchobi. Kuringana na wari wakethwa nombire kuona kana kwethirwa ari na 500 ja kunenkera borisi atendethirwa aingiri. Mbere nendagia nchobi ende asoka atigana kwambiria biashara ingi. Niyo mara mangana ya kuvithia iko kwende turengo takatoriogo ndine mwana cukuru ngathiko murutira bisi ntutende umwana yuthi neni ona yete gukumbira mami ndumye mbeca ndi cukuru nantiye natakuthomanga. Gukunchera ritaga ngugi kiwandene kia gutuma na kinya kuthambia kana kuthithia utheru. Nethero ari na chore baba inge bararanagia na bogo sita yoru. Bamugwanja netaga akajukia bia kure arikia kure bakaingirwa ncherene mwanka 10 riria bakaruguriro kairi. Kuringana na wega bwawe ni endi ni abungwa bange na ukona akitheka nabo muno akithambia. Mbere aingirwa nendete muno kurema na kwendia nguo. Nkuma gukuria ndari ukumuri wetha ndato ndathi gukumucie ndathire ndambiria kwendia nguo. Onende untiete nkunia ya nguo nyumba. Ni akurukirite mathina ja maingi muturirene jwawe. Endi nombete guciikira inya ta mwekuru. Niyo gukia kembekagira inya kuringana na ndemo ekuru ikurema ngaketha maketha makwa mandengo nkendia ngaketha maketha makwa mwere ngatigwa na mwere nkeria ndendia ndengo ndaira cukuru gintu teku. Ni agututariria atomba kuhia gintu kia muntu nuntu kwamba kumuchokia nchera kairi. Nevega mutegeri wa Wero TV nuntuko kwethero gwatanirite nao nikire mubango Jojo Joanchera hau mbere tukwaragia na Anatalia hatutariria mantu zariendete na into byonde birendete kuthithia na bado tugeta na mbere kwaria nawe atwire nimbike tomikiawe kukinyantereze. Na ndembere sera egitare wa gwatirwe kumaro kere mwanka egitare uria kugwatwa uria othithagia shughuli ciaku cia kawaida mbere ogwatwa nenyo uria gwakinyirire kugwatwa mbere sere karugono kauga kuna ndina njira ya uraja ntuwe na ya kugwatwa inyo yo ndathi kwa mama gwatanite ambetete ogo ngekinyogo watigingo kamanogo na polisi pambera turumye chiringi 500 dorugaga nchobi ndabera nyura ndaruga nchobi ndarekanye na nchobi bambera were agotunengia 500 na tugakwira no turari tonto wathe kwa mieri 6 nende tugakwira kukairo thaikwe taumana bwagu tukuthi ndabera tigani tinkoba chiringi mboye mbonengera no tutakawe gintu ndina kyo babongera nyomba yakwa bakemberi mbarugure nyomba ikumba maere ndathi ndabarugurira mubuko iwa nguo nu bakura ndabera nyontie na nchobi bathire na gatangi ka theri kalanda ekagira roje kaka kalite komi nkoba umine nako kena tukombe ndakiro nkareni twaumagu nabo twathi mwanka sauri ngwetwe ba marwa bathi bambekera nchobi ya mtu unge kwegita wendagia nchobi kenda beja gukinyira nuthrite nya thaiti mbuga wena nchobi kenda benda kugwata arende ndagia nchobi mbere nonto bakothomithia niyo ana bale cukuru banende ubaleku na leo atwekire nchobi kureta thina ndareta gukunda thaikwa mieri 6 ndenuka ntekera nchobi nyunguni kai ndarekana niyo irabajire balemberi mbalumye mbesa nkabera ochicho ndinacho 500 kaya kuonda ina nchobi nkeria kubanenkera ndabera ochicho ndinacho bambire no ntutie nchobi weniogo no kuria gutunenkera mbecha wetu gutura gambi
njobi ira tugwataga na tukuthi bambikire mitungi jiri ya njobi itabote twathi nara batwirire gatunga bathi gwatuika nio njobi yakwa netire kagantu ba mama nio banyunyaga na gutie bathi ya miji ntu ba njobi ni yao yakwa ito gutie njobi ndari nio kumbonera tu ntu kwithira gutie gintu ndina kio ko kuringana na uwe bakuthekithirie njobi nuntu utari na kantu gakubanengera gutie kio ndari nakio nyuga na nkitheko ndathekio nuntu bakwaga ukaya kwa ndari nakio nkenenkania na ntikithingirekua askari baba bakuthekithirie no barekere kana bado ina uthu nabo ndabarekera nyugo ndabanengere murungu Nogira murungu nathiene nabo nontu no bakengwati ndaborire bai ibwangwata mana mathi no tie njobi ira ndenio ukambira ukambikire njobi ambira wotia kwario kariria mbere na tukithiaga twerecere na ndi gukinya kotini mwanka wa kinya nchera nate waigambithirie wengwa gukinya kotini ndathire nderwa wina njobi no gwetwo na njobi ndauga njobi no gwetwo niogo tia kwa no kwa mwekurura watanite twagite kuria mbi nyambura nyongwetwo niogo itirari yakwa ndaurua na tatirari yaku norete twaga ma chabuchibo mana kwenu ndaberare ti chabuchibo ngwatire ndawatire thirikari yakumako chauri nwari na lawyer uria omba gukwariria kesi yaku kana iyo we wariragia kesi yaku wengwa nyogo ndarageria ningwa familia yaku ikujukairagia ata igita riri uri nchera bakonaga ta muntu thoki ta muntu uthirite uturo bwao kana na ta familia yaku ikujuka family yakwa ni nduko yeta muciari ikwa gintu gya kuya kundeitha nakio na kwithira kura mbumite ikuraya itumagira ngarama ciringi 800 na te ntuko yaku ethero ekari aja nchera ntuko yakwa kithagia nthuku nontu bamanda mubetu batutumagira bwega niuta chamuni bo bandu mwenginya kubura nguo na tuguta tawaka ntie kinya chiringi nwemwe Anastasia ndendo tutaririe uria ntuko yaku ethero eri kuma rukiri mwanko goro igitariro geta kumama kunogoka okere tukaga tukathi tukabama maetho na tukaplasa magego tukanywa curu tugacoka nara nyomba tukathambia baranda tukathongira gutuma tukaumagara ukathaa mugwanja tukaya kuria nkima tukacoka gutuma tukauma thaa 8 tukaya thaa 10 kuya kuria muthere riu tukathi kumama igita riri ukarite nchera nwithirite uthithite acore bara bari uku na bara tugatiga ku bara bari nja nabo tuthi tubethire twambiire kurianira nabo twarejanagira na tabukaranagia na acore baku guku ndene imantu jari kubwithera bukiaragia kana na tabwithera bugikaira inya itukaraga nabo bwega nontu tena gintu no thio kamwera chakamoti gintu ni nakio naga kwa gintu na ukamwira abantu ana ndemwinyeria kayaga gutethia butukaraga nabo challenges ire kurukagira ga igita riri uri nchera ui gukara nchera gutie mana nontu utie gintu kauma nakio na nara gumira gwa gukathi gwetheri kwa thukire na ikwa mangiro kiambire gutumania kairi guntu gwakarire gwathiria mianko riku uri guntu guku kabota bathari urinja igita thaijo kauma nchera imantu jari kugeta kuthithia jara jaka kuinua kimaisha ithatarire nkauma nchera ndingambire kuruga chibusi nkiandagia na ngekio churu nkiandagia kintu teku kira ntakiomba kugo kena mwangano na kwendia chai raia barabara ome ni mantu jari kuomba kubera in terms of ni maite jari bomba kuthithia jara jomba kubeka nchera kana ni mantu jari kuomba kubera kende inya bubate omba guciethiria kuntu ta guku barabara njanyo maicha marambo makuberi batubire makuija kana makuruga nchobi na kuthucha gintu kia muntu nagia na akiri ya kwithukumira gintu giake wegwengwa kira gikamutethia ti kwirigira gintu kia muntu mianka izi ukethirwo ukarite nchera nukona taka utoro bwaku bukethirwa bucokete nyuma kana ukendelea na maisha kana urona taka maisha jaku bando ndo jagwita na mbere matietete na mbere mageta na mbere na utie bunkoro bandi ukonchera utie gwera ndenyo na bianda atigire na rantije banka biethira bikari na tamakathi na mbere makari
nukwenda kunenkera na ndika nyaga kathongi utege kamereje ukethia acore baku bara bondo kwenda gukethia kethira ni ana kethira ni mukuroku ubakethia na kethira wina ka message kadogo ga kubera no ubere tega kamereje Ureba wega inkwenda kubukethia nkalinde gurwaga prison tonto beta wanatagia kavenjere omubirwa karonga atona toka ngotukethia tore maotheni ntamwenda na bacha bale na banga konga bakethia banja ngwani na ibwega bunga butigiro no withire uri na kaugo kareomba kubera ka kubekera inye gitarire uri njera ta kubera bomiririe nyugo mwambwere ngakoge yaina komeria wajire nabo amberi boko ya kondaitha na ntio nabo gechokera nyuma agubona kaibiro ntiko miana ta bambangire ende ngaina bothathime burare bwega nionto bwa wendo bwa musiari piurete netekirire nchobi etare yawe nchobia eje yare ya kuma kire nyomba ya mware wawe katuigwe rugono rwawe chojo ni mubango jwa nchera mbetagwo Maureen Kinya Kirimi Marieta makwa mbetwa Purity Kanyore Kabete na ndina miaka 48 wendo kuma kire muciari ni butuma ng'ina kana ithe wa muntu kusiritira kenda mwana wa wate gatonye thinene Purity ni umwe wa muciari uria wonanite wendo kire mwana wawe na ndagwatirwo nchobi ndabungirwo koti ya marimanti etekeria kugwatwa na nchobi etare yawe kuringana nawe atendire mwana wawe wa mware etanchera ni ntunari na mwana munini wajitwe kusiritira kwa mwikia njera Purity nendete gwikenia ni acethaga mubira jwa volleyball na netball riria atari njera nombete kwithirwa gitonya kiri ikundi ntorene na kinya ona giteo ni guria ndari njai twathiga kirabu kia mubira ndicari ndi kwa kirabu kia mubira twaringa mubira tukaringa mubira yo kwa volleyball na netball na tugacoka ndicari ndo gikundi tukaendelea na ikundi bya kuriunganira tukigoranagira gintu nombete gukurukira mathina ja maingi hindi atakwa nkoro mbere ndingirwa njera ndari na kaniti gakwa ndenda ngaie gwagu gwatuika thine kuya ya jura nontu nawe tukaingi mbure turangaga atoka mukuru nuye twamena no ambingatia endia kithaka kionthe ndagia bantu kurima ndi biashara ciakwa cia mama yambingatinya nana kuko njera na asiritirite gutuma itamba na uma njera akambiriria ngugi ya gutuma nate wakarananagia na acore baku antu bantura na kinya familia yaku antu bantura tikabethini tukoranagia bwega anana bakwa itukaraga nabo bwega nontu agu ndathire ndarumwa kathaka ugwetu twambirie gukara ugo no tukaraga na bakwa na nogo twagwanda gwatiro igita riri uri nchera no kuona taka muturire jwaku jorongami kana maisha jaku jarita na mbere tu ta kawaida ariria ndi ukunchera meangu ichi akwa ichi amamire nyingira ndarutaga nontu ndi ukunchera ntikona mutakundutira baba rinja na batenya na gume bwega bakwirutira ngwita inu ndabarutagira bakona ya kure ana baku thaiti bena miankengana ana bakwa baba nene bairi bagure uyo ngi muthakano wa inja yake au bangi baba nini umwe kirasiti uyo ngi 7
ujonge sanda tu no jonge kirasi wani wambera uri na ana banini umome anke 5 unge thaiti class ke binana ana ba urona igitarire uri nchera kuoko nataka motorire jwao jo kuthira kana kuoko nataka kethira uri njaomba kubarire kenda ba ijinwa ke maisha kana ni ata kaigwa ndenja ndio gutu onto tende chukuri cha ingirwa nigwa nkiaraniria na bonka bonere baba mba kwendelea na kithomo nikenda baka baitika nyumani tutigakare tukithina ata utukuthina acha ana baku bakuona kate gitarire uri nchera ana bako batie thina ina ibura we kuraya nontu weti kuraya muntu kuyoko kuria ngarama kuji magana mana gucoka imana matuki magana manana nakaire kwina thina bakaiya mbeca cha kuinya kumbona twaririe ntuku uyu ya kugwatwa na nchobi nunture umberire au kabere wari na kantini eku na kwetu kugitunge wathitagia turia twakuretaira mbeca na tugwatagwatirwe na nchobi itari yakwa njobi ndi yari ya mwari wakwa yo aguritwa choka ya kagu ambiria kuruga njobi ndi ya chibwaje na nyumba 10 na chabuiria baya bache kanjobi wakwa yaura ria bathire kwa mwari bamithio bankamatie ni no ntatari kuna ari guthikuira mwana cibitari ntariria boe kana ndi kumarukire mwanko goro igitari uria kugwatwa na nchobi nunda gwatire chibwajire gwakwa gintu 10 nemwe iria ajire ambukia tarura nyumba cheka nchobi gwakwa gwatikotie yo acheka nyumba nyingi ya mama gana gwatikotie nchobi iria mburirie nchabi cha mwene nyumba era ndamwira nti atigirwa nchabi nwanga nkamba kuria ragine no ntibo bari na bonyo ntariku ndari nkuthi era ndaboririe nchabi nkurugura ndathi nchobi yethiro kunio ndakamatithirwe nchobi wakamatithirwe yari yao nchobi tari yakwa yari ya mwari uyu wakwa yari nchobi yagwatiwe yari ya mwari waku na gwatirwe aria tagwatwa tariku na tana ndi gwatwika gukwirikana iogwe wagwatire na nchobi ne eje ende yari kio nyumba ya mwari oku ene augire no ntu nchobi no mwana wakwa ari ni ono anyunka gwatwa no ntu nyobethire mugiau no ije mwari waku na kwendea nchobi ndaigira kindari nkumukani ndi gwatwika nani nkuthire andaji onto ndajire kuri utugo ntamenya kana arugite ere achibwaje rukiria bandugurithie nyumba ria ikwithire rikire nyumba nuko taka matokete takaije borisi bakeja amatoka ndikona taije no ntu mwana athiete kuira cibitari ende athia ndimitwa mama arara na cibitari tikatoije na nyu tikandaije ujukairi atia mwana uju waku wamuritanire kana wamwirire atige kwendea nchobi na ndi uri nchera nuntu bwa nchobi u yawe uri mujurukiria atia wambinge no akanda atuma nienda ugana thiereke kuruga nchobi kaira tikaya kugwatwa ni aja gutiga bau bangi banini enda bera nare kana na nchobi na kuruga ende na atigire no tikande no ntimenya tutaririe ntuku yu ya gwita kugamba kotini uria kwari ndagwatirwe no ndagwatirwe Jumapili tugo Jumatatu ndairwe kotini na nda ngukiandikithwe kwa polisi ndari kubera nchobi tia kwa bambira bantu thiukana tura rumande kabo thito getigirie iro ndathire ndathomerwa ndandikirite cieri ta 60 enda ukanda etigirio ndatirwe mwanka kana ngiri kana na kibau iro ndaretirwo ku kethira wa batakwirire wetikirie urinditikiria kana urindigambithia atia ngetigirio no ntingitie mana mokana nchobi gwatirwo ni oturagwe kureta kwa rumande rionthe ukuga nchobi ejeteku kirikoti ugane mwari waku batacokire kwija guswa mwari waku kana bonire no gwake bakagwata tata ntera koti lakini nderire chibu ngwati nto ndaweti chibu mwenda mwirie ndamwira nchobi tikari yakwa iria mberie go gwethi ukaugagira mbere irio ndabambirire ugatunga kwa polisi tutaririe uri ntuku ya kwitherere kumarukire mwanko gorokire uturo bubu bwaku bwa gukaraja nchera aga tukeja rukite mamaga gwacha rukire tukathambia nyumba kutumamaga tukoka tukanywe curu into thasiere tukathinda tire tukathio tumano ino ntumagitamba biro kona bianikite ari tutu tumaku hau ni ugiankinyira kiuria giakwa nokure ni irio biri kuendete kuria mbere ukinya nchera nyumba nkinya nchera ndaruga kithere gwakwa tukaria tukaruga mucere tukaria akana nkimi twaruga gani tika twaminaga na wito uri tukunyona ryo twaruga ukaruga mboka iko karia niogo
Ni mathina jariku ugwe na ndita muciari kana ta mubungwa ukurukagiraga gukunjera kuko tie mathina mara gukurukira no kana gubitirite ta mandamu yomba kukwambinje lakini tabitete tie thina gumba kuigwa kiona thina no kana nditende mtekuraje bata kuona mtakuya kumuritha no kuigwa kwina thina na kwagia into taikunda atirite baine tene kuita baine nini mea nkintikiaga gunchugurikya ginchugurikira nkono kundutira mbia indi baine yaingire igita rĩrĩa ũkaranagia na antũ gũkũnjera wĩthera ũyũ no ũcore bũkari atĩa na bau bangi uko turetika twithina nabo inge na bagina bau batwana bariku baingi ria bakuthambia tauro kona bakithambia ria ndiku nyumba gwatagira kinyana kana kara kure mukuria nkathukia nkamurumiria irio nkamukundia curu ibutundiro ana bo tukario kagita kagachokwa nyuma wenda gwĩtĩkĩria kubungwa njera na nchobi eteku ani ntitigiria kairi no ntungi mia indonire ndakana ngatura kuiro rumande ingi baingi bariria bakana bagatura gutuma go rumande ongweta muciari nukuona taka wasiritanĩria gukara njera kwa niaba ya mwana waku nderutanirie no ntu wethe inyo ndagwatirwo na tankirwa no ntu na kaira kiyo kuna mwana no akagikara gicumbuka no ntu kwa mwana ndona kambitigirie ndi nyundi tija kutigwa mutiari ni wakwe gikuokia mwana lakini mwana tikwa mutiari ko ni rwendo rwaku kwithira wendete mwari waku nkaruthatana no kwa wini tamia mwana titeja wa mama no ni ti mana go kambitigirie bantu ndega mwari woku nejaga gukuthiongira kana nata kujukairagia ta muciari ko gwatwa mwari ndagwatirwo we 11 ntiro ndagwatirwo najire kundaitha tariki 30 December no ari ajire taya kairi indi no ntu no gore nyana kuna kainde igwe mbure tiagana no gwetu ngia kuya gikura tikurega kiguruwe ngarama yuri tega kuya kumbana askari bare bakugwatire na etiari anchobi na kinya judge uria wa gutwiririe kana uria ugire na ndi ukubungwa nuntu bakugwatwa na nchobi uribera ata no barekere ari ni ndabarekere no ntu kinyaga tukuyite tumagirio tukero nigwa kwi mutakwiririe murekere ni ndabarekere no tibu ndabarutha no ntigwira yago bakuruta thani yago bathame ntu tikabenda kubuta no ntu gwanigo Purity nkwenda gukunenkera kanya kathongi kagukethia core baku na kinya ntu baku ba mushi na kethira wina kantu gakubera ubere tugikamerete ubakethie ngukethia mami wakwa binginia ndogwa ngakethia mwari wakwa Mbitirisi Wanja ngakethia Ndorini Muthoni kinya wi mwari wakwa ngakethia Njoni Murimi muthaka wakwa na Tarasira Kendi na Penina Kathure na Ereki Mutethia na Jespati Mwathiki ngaberi bakare bwega na cukuru yarugurwa benderie bwega na mathomo batikigwa bena wasiwasi atoka ngakethia Muruagia Moses Kibue na Njoburi Kabere kia Miramba na Erija Muthomeri wa Umuyi etithagia bonda kabera bakare bwega wo manchera imantu jari kugeta kuthithia nunda manchera nkathi nchokie nduka yakwa gwe nundendagia na mbambirio tumitamba bira no ntunkiyo kuntabije kubituma na indamenyie gutuma ndio nkaendelea na utuma ndona bakongorea bakangurira ni bwega sana Purity nuntu bwa gutwira rugono rwaku na ngwetikia antu bakuthoma mantu ja maingi na oni ta muciari nkumenya no nsiritere nuntu bwa mwana wakwa ni ngwetikia antu baba ingi abakuigwa kiao kiu gyaku kia muciari ni bwega sana mama ni bwega mutegeri wa Wero TV nuntu bwa kugwatanirana na oni kire mubango juju jwa njera mwanka kiumia kiu kenge oni mbetagwa Maureen Kinya Kirimi njate yomba kuthara gutina